pakilingon, istorya ng rapi. Anyang dinatang yang manibat King Saudi. Das naneng misis na atin yang lalaki, ing magpakamate aisip ng rafi. King wane ing baril na ting ausan dang pipung, sakane tinutok king buspus ng arong. Ot apan sinana damdaman da ingat pong puta di mandaring illegal possession. Belakana namu king ilugnya ume, karinya pay lumuban ning agad mate. Lulundag ne sana king babo ning tete, oneng aisip na iya biasang kawe. Minuli ne naman ning magpakamate, karinya mikulong king kadalang bale. At saka ne king waitang 29, yasang gamitan na banyang agad mate. Anyang akwa na ning may sabing patarang, isaksak na nesa ketang kayang batalot apan sinane kat muyang kalawang. Nung ma-infeksyon ya gumastos yang dakal, king palinang buntok linwal ya king dalan. Ing Pilipin rabit satu yang daratan, sagana na nesa banyang gad mamisang. Ing buisit arabit kinurbayang wanan. Saktong-sakto naman lalabas yay Vicky, at neking kabalbon at napangkaseksi. Nganak ko yang rapi at sunakakati, likwanda kapamuan yang at yuta Saudi. Inisip ng rapi, irip nanya Vicky, bayang mi parusan ketang death penalty. Oneng ing masakit crush ne palang Vicky, yapa ing manakat king hotel kang rapi. Kaya bat ning ligaya tikman dang manyaman, ing magpakamate minuli ne naman pangaras na bale. Manyara yang awang isi-isipan na ing dapat nang gawan. Tinalineng lubit itang kayang bata, takane sinabit babo ning bubungan. Sakto yang lulundag niyang bigla ding ausan, ngana ko yang rapi atin kang long distance. Kelagan ning agad lubit king batal na, takaya kinuldas malagwang tinipa. Anyang sagutan na itang long distance na, ing amawus pala itang misis ng sinta. Ngana ning misis na ako ini rapi, panyawat king tawat ing kakong sarili. Enak kami mimwa ala ng malyari, pangaratang kuken gawa katang baby. Masaya ya irapi king aramdaman na, muli nakakeninga na king misis na. Inggewa mukaku akalingwan ko na ba, nung iragdagan ding adwang anak pa. Malagwat salita din tange ing misis na, katalak ang dalan ni pangawulala. King sobra kang tula mi pag-lips to lips la, aputut ne dila irapi Balboa de la Re Hospital ing kalulong rapi.
sa